Kita lanjut Bayyati nada kedua. Allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Saya ulangi. Allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Saya ulangi sekali lagi, perhatikan baik-baik. Allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Coba perhatikan sedikit-sedikit ya. Kita potong-potong. Coba perhatikan di allati. Allati T-nya adalah madja. Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Di sini kita ambil 4 harf. Coba perhatikan variasinya di allati. Allati ya. Allati satu ya. Nah, kita maju ke depan. An'amtu. 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 Coba sama. 1, 2, 3. An'amtu. Kita gabung. Allati an'amtu. Coba sama. 1, 2, 3. Allati an'amtu. Kita perhatikan di alaikum variasinya. Alaikum, alaikum, alaikum. Coba sama. 1, 2, 3. Alaikum. Sekali lagi. 1, 2, 3. Alaikum. Coba kita gabung. Perhatikan. Allati an'amtu 'alaikum. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Allati an'amtu 'alaikum. Ya, bagus. Kemudian kita lanjut ke wa'aufu. Perhatikan wa'aufu variasinya. Wa'aufu, 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 ya. Wa'aufu. Coba sama. 1, 2, 3. Wa'aufu.
Kita gabung. 1, 2, 3. Allati an'amtu 'alaikum wa awfu. Kemudian kita perhatikan di bi'ahdi. Bi'ahdi ya. Bi'ahdi ya. Bi'ahdi ya. Bi'ahdi. Pertama lurus, kemudian ada variasinya. Bi'ahdi ya. Bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Ufi bi'ahdikum. Perhatikan di u-nya. Bi'ahdi ya. Di ufi bi'ahdikum. Dinya tekan. Dikum ya. Dikum. Coba di bi'ahdinya. 1, 2, 3. Bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Sekali, 2 kali lagi. 1, 2, 3. Bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Sekali lagi. Bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Nah, sekarang udah tahu variasinya di mana letaknya ya kan? Coba kita ulangi dari alati sampai bi'ahdikum. Dari nafas yang panjang, kemudian nanti di bi'ah kita ganti nafas ya. 1, 2, 3. Allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Ya, bagus. Nah, 2 kali lagi biar terhafal ya. 1, 2, 3. Allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Ya. Coba Aufan. Allati an'amtu 'alaikum wa
Iya, bagus. Coba mualif. Allati an'amtu 'alaikum wa auqu bi'ahdi ubi bi'ahdikum. Iya, bagus.